阿只是得花日是哈嘛，只是呢，顿吃呢可哪里呢过吃，花大嘛都得RVN里是些过比别不弗朗哦，都是听呀。Muchambo lope kwa net ma pada babi net ma loma pudu pa shebu nashina ma bu shatya ma do myama kwe khukwa covid na shi josu pa she chitiro jolya ma do phaka wi po hwa su ni ro mulu mu pula ma pudu shama do myama kwe khukwa net phu akade la ma pudu net company thebu nalya ma do ti phawa differences nya ma tu majama mi ilama te majuju be magnama be ma do ti phawa differences nya kaneda kwe kwatya ma jesus jabu bi ni ma makachama do shite be puflangu Muchambo lope kwa net ma phabwa bi net ma loma pudu natya so pa shebu shatya ma do shi haman chi shin tun chin ko the kamdi mu muchambo lope kwa net ma phada bwa bi net ma loma pudu natya so pa shebu akhu shatya lo bi sewa lo muchambo lope kwa bi amya na do to zo tya so bunya kamdi pudaw lope net hi kwa jina ka lo bi sewa lo pa shethi roli shatya ta ma nya amuma kwa na shedu akhu shatya lo net hi kwa net ma phada bwa bi net ma lo ma pudu pa shebu na she na ma shatya lo bi begata lo muchamo lo phe kwa tya ma pa shebu te Medical Action Myanmar Zu NGO Zubunya Natya Su Pashebu Te Nashe Gutialo Bi Begutalo MAM Zunya Pashebu Te Amya Shikwa Yija Toja Sunu Nashe Gutialo Bi Sewalo Zai MAM Zunya Pashebu Nashe Namabu Netsingemi Yija Toja Lo Bi Michina News Jane Dokwa Bi Sewalo Myanmar Kwa COVID Nashi Josu Pashe Yishi Tsitiro Juliama Do是他们自身运动参与课程，缅甸国苦瓜 COVID 那是那是把些，此体肉就流比是话咯，那是就里是把些不鸟，是他们自做你瓜比，你自身运不去，你这瓜吃，那是这个是不伢咯，那次嘛怕打不离，那点是把些，我都是他出吃你肉的，那是这个的，那是就里是此体肉就流比是话咯，缅甸国苦瓜 COVID-19 那是就是把些阿米亚就拉嘛不读，把些不得那是咱们那嘛就话就是不离别个大咯，在 COVID-19 那是干那次土嘎个掉咯比是话咯，怕个微博花个瓜。木了木不拉嘛不读，把些你肉是两嘛多，是他们只是你顿吃你可菜，怕个罗皮西木卡比。Moka kapati kwa nehi jete mulu mupula mapudu wipo hwaso pashe niro shilio bi sewalo pashe niro nya wipo jutyate mulu mupula mawuni shilyama ngalo bi sewalo shisu pashe niro te ijasu zuli hwatyalo bi begetalo shisu niro nya waju kwa bi yijeku kwa silyama ngalo bi begetalo kokama kunyete ngai mi wipo hwaso tiro shilio bi the 74 media do kwa bi sewalo netsupu akadema pudu netsu company tibu nalyama do shihaman tsinin tun tsinu ko che myama kwai kwa nube kwai kwa bi netsu amyama do lama pudu pa shebu shatyalo bi sewalo kokama tishina te yangolo phe kwa netsu wama jitebu nalyo bi sewalo pa shebu li begtama nya netsu te tebu ji kwa walo bi sewalo amuma jikwa USA phu akhude lama pudu netsu phu ngai mi de tyama ngalo netsu phu nya akhude lama wuni pa shebu shatyalo myama kwai khu kwa tsininya ashi phu ngai mi akhude lama pudu pa shebu shatyalo bi sewalo ti phawa differences nya matya ma bi majama mi yamate majuju bemagnama bekama do shihaman tsitinin tun tsinu ko che ti phawa
wa di Francis nya ma twa ma bi ma jama mi ya ma te ma juju be ma gna ma be ko bi swa lo ti ba wa di Francis nya shi ha ma sli ni te Ukraine kwe kwa vu sa mi me tia ma ti ma zo te Vatican kwe kwa zile kho tia the ma tu ma jama mi ajte ma juju be ma gna ma be ko ti ba wa di nya Ukraine kwe kwa phyo tia ma si le kho du du le kho du phyo tia ma pu du a khuni ma sha tia lo bi be gu ko za ti ba wa di nya ro te ma twa ma bi ma jama i la the la so ama te mi ma juju be ma gna ma zai be gu ko ti ba wa di nya zi la ma ti ma zo te se gu wa gu khngai mi a mya sha thu ko ti ba wa di Francis nya Ukraine kwe te yi ja to ja na ma ngai mi di ko Ukraine kwe kwa ivu vu sa mi Mesu Timazo nya Basilian Order of Saint Josephine Mitama Timazo ngalo Iwa nya titu shinha kote Ukraine kwe kwa ivu Vusami Mesu Timazo mi ngalo Tipa wati Francis nya Canada kwe kwa bi Jesus zabu biu Nima makachama do Shihaman tsungwa nin tun tsunko Natinete Tipa wati Francis nya Canada kwe Imonta lope kwa Pashe bubi zile kote ate Pashe bubiu Nima makachalo bi beg go Canada kwe kwa India so shibu tiama sohi kwa Matui ma zwa ma chu bi Majama amya shite silye ma pudu Pashe bubiu Nima makachalo bi beg go India so shibu tiama sohi kwa Soza bute sini chu Duja chu amya shikwa Matui ma zwa ma pyuka ma vuni Aku nima makachama chu te beg go Tu ma tu ma zwa ma amya shi yingu lia ma vuni pa shebu ajite ti pa wa di Francis nya guji ko sai ti pa wa ti nya sokha kwa tia ma pa shebu halu chu sojo chu bi lipi chu te ija to ja na ma jowa josubu te beg ko na lokur glasu ajusote akhu shamuwa lai and she amya gudwi le